салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. сар мекунем. бозиҳои Лигаи Чемпионҳо аз оне ки интизориашро доштем ҷаззобтар сурат гирифт. инам дар ҳолест ки аксарияти мардум баъди мусовии бозии аввали Бавария ва Ред Булл Залцбург барон буданд ки дастаи Мюнхенӣ шояд аз идомаи рақобат ва роҳхат ба даври якчорниҳоии мусобиқаи мазкур бенасиб монад. имшаб Бавария ба дастае ки шумо фикрашро мекардед монанд набуд, балки ба як аждаҳое ки гӯё бозингарони Залцбургро ба комаш фурӯ мебурд шабоҳат дошт. голборони Бавария бар сари дастаи австриягӣ шабеҳи боронҳои охири кишвари мо мерехт. Левандовски хетрик кард ва ғайр аз оне ки хетрики ӯ шумораи голҳоро зиёд намояду ғалабаро таъмин, ҳамчунин рекорди таърихиеро дар ин мусобиқаи асосии аврупоӣ навишта намуд. ӯ аввалин футболбозе дар таърихи Лигаи Чемпионҳо гардид ки дар 23 дақиқа 3 гол мезанад. қаблан рекорди мазкур ба собиқ футболбози дастаи Милан Марко Симеоне рабт дошт ки ӯ соли 1996 ба дарвозаи дастаи Русенбург дар 24 дақиқа 3 гол зада буд. акнун чунин рекорд ба Роберт Левандовски тааллуқ дорад ки полшагӣ дар 23 дақиқа чунин омор дорад. агар ҳамин солам туби тиллоиро ба Роберт Левандовски надиҳанд, меравам авлод шона нест мекунам. Лигаи Чемпионҳо ягона мусобиқае ҳаст ки баъзан аз шикаст хӯрдан ҳам хушбахт мешавӣ. Масалан, шаби гузашта мухлисони Ливерпул бо оне ки дастаашон аз Интер бо ҳисоби 1-0 шикаст хӯрданд, вале хурсандии худро пинҳон надоштанд. Ливерпул бо бартарияти 1 гол аз ҳисоби умумӣ ба даври якчорниҳоии Лигаи Чемпионҳо рафт. шояд мухлисони Ливерпул аз ин ҳисоб шодӣ мекарданд, вале натиҷа ба Юрген Клоп, сармураббии дастаи Мерсисайдӣ, писанд наёмадааст. ӯ иброз намудааст ки ман интизор будам он мушкилиҳоеро ки доштем. Интер воқеан олӣ буд ва онҳо тайёр ҳам ҳастанд ки чунин бозӣ намоянд. мо фурсатҳои зиёд ба миён овардем, вале дуруст анҷом надодем. маро оне ғамгин мекунад ки дар ин бозӣ шикаст хӯрдем, вале мо ба даври дигар гузаштем. бозии сертамошобин шуд ва дар ниҳоят мо шикаст хӯрдем. албатта мо ба хотири шикаст дар хонаи худ ба майдон набаромада будем, гуфтааст Юрген Клоп. агар воқеан бозии дишабаи Ливерпулу Интерро таҳлил намоем, пас бояд иқрор шавем ки Интер дар муқобили Ливерпул як сару гардан болоӣ дошт, вале агар ҳамон ду зарбаи Салоҳ ба сутуни дарвоза намерасиду ба тури дарвоза медаромад, пас барои мухлисони Ливерпул нуран ало нур мешуд. Мунтахаби Россия кулан аз чемпионати ҷаҳонии футбол Қатар 2022 бартараф карда шуд. Федератсияи футболи ҷаҳонӣ яъне ФИФА ниҳоятан хулосаи дақиқи худро дар мавриди иштироки мунтахаби Россия дар чемпионати ҷаҳон баровард ва дар бозиҳои гузаришии ин мусобиқа иштирок нахоҳад кард. ин хабар дар ҳоле расонаӣ шуд ки ФИФА мунтахаби Полшаро дар даври нимниҳоии бозиҳои гузаришӣ ки бояд бо Россия бозӣ мекарданд, расман ба финал роҳхат дод ва онҳо интизор мешаванд ки аз ҷуфти Чехия ва Шветсия кадомашон ғолиб ва барои роҳхат бо Полша бозӣ мекунанд. ҳамин саҳар сомонаи расмии Федератсияи байналмилалии футбол мактуби ниҳоиро ба Федератсияи футболи Полша равон кард ки онҷо чунин навишта шудааст: Полша бо сабаби аз ҳаққи иштирок маҳрум шудани мунтахаби Россия дар мусобиқаи мазкур ба таври автоматӣ ба финали бозиҳои гузаришӣ роҳ ёфт. инро аъзоҳои Ассотсиатсияи футболи Аврупо ва Федератсияи байналмилалии футбол тасдиқ намуданд, гуфта шудааст дар аризаи охирини ФИФА. хулас футболбозони рус дар чемпионати ҷаҳон иштирок намекунанд. охир ҳамин мунтахаби Россияро чӣ дар кор ба истилоҳ санксия монданд? ин бечораҳо бе таҳримҳои шумо ҳам худашон бой медоданд. ҳамин кореро ки як нафар кард, шумо такрор накунед. мисли худатон бошед. одамо худро ба Мбаппеву, Неймару, Салоҳу дигар ситораҳо монанд мекунанд. хуб аст, вале баъзан зарар ҳам доштааст. масалан, ҳоло дар мавриди як ҳодисае ҳарф мезанем ки тақлид кардан ба услуби голистиқболгирии Роналду мухлисро то беморхона бурд. дар як майдончаи футболӣ як марди андак вазнаш аз дигарон зиёдтар зарбаи пеналтиро хуб иҷро кард ва зуд канори майдон давиду бо услуби Роналду ба ҳаво парид ва ҳангоми фаромадан аз парвоз
پایش وزنش رو برداشتن نتوانست و همین طور به زمین افتاد. البته در نوار بعدی دیده می شود که چی خیل اون مرد رو به بیمارخانه میبرند و طبق اطلاع زیر این نوار نوشته گفته شد که اوسب تا حد جدی به نظر می رسید که کار تا تشخیص توموگرافی یا به اصطلاح MRT رفت. مثل که در بارسلونا از رفتن مسی نه همه افسوس میخورند. مثلا تا امروز از فراش تا پرزیدنت باشگاه کاتالونی رفتن مسی را به صد آه و پشیمانی یادآوری میکردند، ولی آهسته آهسته حقیقت روی آب میبراید. ژوان لاپورتا دیروز در یک مصاحبه اختصاصیش با ژورنالیستان پایگاه خبری AS از مشکلات و وضع فعلی دسته حرف زد. اونجا چندین مسئله مطرح کرده شد، ولی وقت موضوع صحبت سر رفتن مسی از دسته رفت، او گفت که تماما پشیمان نیست و این یگان جای اظهار تأسفی ندارد. او قید نموده است که رفتن او برای همه دردآور بود، ولی من هیچگاه تأسف نمیخورم. اینجا باید مقام باشگاه را از همه چیز بالا گذاشت، حتی وقت گپ سر بهترین فوتبالباز دنیا هم که برود. ما وقتهای اخیر با ماجراهای زیاد دچار گردیدیم، ولی خوشبختانه حیات باشگاه ادامه دارد، گفته است ژوان لاپورتا، پرزیدنت باشگاه بارسلونا. حالا همین گفته‌ها اصلی ماجرای رفتن بازیگر سیاره دیگر را آشکار کردن نمیتواند، ولی باید بدانید که رفتن چنین بازیگران هم تو صورت نمیگیرد. حتما اینجا با قول چی گپ شده است که کسی پورا درباره‌اش چیزی نمیداند. شاید خود مسی در این کار گناهکار است. رفتن مسی از بارسا و عبدالرزاق ازبران سرماجراترین رفتن در سال 2021 بود. کریستیانو رونالدو مثل که در منچستر یونایتد احوالش تماما بد شده است. از رفتارهای اخیر او چند خلاصه کردن ممکن است. یا شاید او واقعا با سرمربی با قول راست نمیگیرد، یا با بازیگران دسته چی مشکلی دیگری دارد. زمان بازی بین منچستر یونایتد و منچستر سیتی کریستیانو رونالدو در انگلیا نبود. چی طور ز اتلتیک خبر میدهد فوتبالباز با پرتغالیا سفر نمود. پس از آن فهمید که سرمربی او را در این بازی در هیئت اساسی جای نداده است. بازیگر پرتغالی دارای جراحت رام بوده، از برای همین وارد هیئت بازی نشده بود. قرار رونالدو عاید سفر به وطن خویش در اتاق لباس عوض‌کنی کل بازیگران را به حیرت آورده بود، با در نظر داشت آن که بازی با منچستر سیتی چه اهمیت دارد. بازیگران جراحت برداشته عهده‌دار نیستند که به بازی‌ها تشریف آورند، اما فوتبالبازان منچستر یونایتد برانند که اشتراک کریستیانو در ورزشگاه خیلی مهم بود و هیبت او بر روحیه بازیگران حریف تاثیر می‌رسانید. اما رفتن این فوتبالباز با پرتغالیا سوال‌های زیادی را در انگلیا به بار آورده است. اکنون همگان روزانه ترانسفری تابستانه را انتظارند که تقدیر پرتغالی در این دسته با چه انجام می‌یابد. با همین تمام، تا دیدار، خیر.